Fatal fatu Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo so fo. A mai so ta po inga tama matina matua. Fela mo mai ai tato fasalonga le nei tula. Malo le soifu e usine fa. Ele o vaoia. Ele fa masinonga fa itu malo Samoa le sungalise Schmidt. Mai le fa asalala wino lana po nesi lungo le sota inga tele vave. Vanga na ile tapu le utoi fa manatu tu ya il fa amsino e tau mamao mai le tu oni fa amtalanga e so tanga le mta upatau fa amsinonga. Fa sanga i moli mau le tangi le olo ta atia i neil fa amsinonga fa sanga ia ia. O le tangi le na le anaval au le vaya so neimali putia le talamua media le fa awa wai lava ona ta oto il fa amsinonga mo le isi iwa masina. E pe ona tolo atune iai ele fa amsino Judge Papali i Rosela Papali i. O Judge Papali i le usui tūlanga mai a Judge Talasa ato sa anga ta lolo o ia tau awea fo i leisi mata upu tau fa amsinonga o tūla iai le sunga lise. O le mta upu leo lo moli ai leo le sunga lise Marie Schmidt. Talu mai le tau sanga taluai. O le tusi na ia longo ai leo i lona so tanga i moli mau o le maliu. O le tamaita i Amerika Samoa ya Caroline Carpet. Peita ina whaia ia iso e ngā leo i le nā taimi. Masau no ai le komisino mtanga luenga au apa au longo i tino. Ele ai mase wha maoni ngau mori mau o loo wha matala atu i le tusi. Peita i o loo tutu mau lava le sunga li se ilona whina u le amio tonu. Mai ia te ene ai fo i mori anga. A leo wha asanga ia te ia. O le mta upule nā leo o tolo atu ia Novema o le tausanga nei. E ui ina ua maliu leisi mori mau tā ua o le tangia leo wha asanga ia lise. Le sunga papali isia fikeo. Inisio tala, e le tau whaatali se tōwhio o e avea mamatai po se pule o se ainga ete, whaatino i se ngā ruenga le lei ma e tau la muai. Ai mai so le atina i no le ainga ia mawai le sa olotonga, mai le oi ma le lima vai. Ai avea o se taita i e whinau mo se tamau ainga, e ava e se ai fo i le ola whalangolango, ma o atuai i whaingatai pei o sa wanga ma whewaiwai i ngai tonu ainga manu. O le whaapapula atili le nā, lea na ngafa ma le fionga mopusua tania to iloa. O le tamaita iloia lea na ia taita ia le feilo inga wha lea o onga. Mo le porkalame no fotane, a le to manga mo e pōpua ngā tiel vasol nei. O le aunga le aso o se whaasoa po o se matou training ma naitina le whaile porkalame no fotane. I awala e mawhai ona vela tau ma tai tonu a inga, tai tonu lato a whioanga e kalesia. Ia, o le ase whala putoputonga o awai atu iai, o ani to mai, mo mie lato, e a vela tau tai. Ia whaataua o le aso, e le tau whaatali se a watu ia ni to whinga anua ia, bewa bea o eo se pule. Wa e iei lava e watofia e pulea tatou nuum tatou whioanga pe o pulea ngā li mwhai pulea matai. O lātou e awe i pere whaaroalo, o lātou e pulea ia mele tatou au mawai. Ai e iei lava awala e mawhai ona tūla ia ia le tina pono whtane. E whaalelea a inga e le tau whaatali se i whaatonu atu pe whaatu se whaatonunga a o le loto fuati e ifo o le tina pono fotane e whaalelea ia latou ainga pe la whaina o pisinisi e mawaitama ainga whaalelea e kalesia whaalelea po le ase whalaputonga o awai atu iai e mawhai ona tu la lava tangata ia whaatino se ngaluenga le e ta watu ai o ia o tai awa pe o le upu o le ala i le pule o le tautua e le whaatari le whaapea o avea oio se pule o avea oio se matai whato e ngaluelea le ai o le naunau tainga e whaasoa tu fo i na tinga na iuso pon whatane fo i awala e mwhai ai o na whaatawala tsoifua e tautua tuai o lātou tai o lātou ainga nuu ia mawhio anga whaatai. E fionga mapsua tania to iloa, mlana ia fo ifsoswani i le tineia po le whaaititia awa e sea o sa wanga i totonu o ainga whaasanga iti nā mawhanau. Leana ia talanoa whaapito ai i le vasenga o nofotane ma le lato porkalame i le ofisa o le to manga ia pia le vaesonei. Ua whaamawina fo ile anapongi mo le atunu atoa. I le nei asta lulu lona whao Februari ma taitai le fionga le minista o mtanga aluenga tupe. Muli pola ana losa ale molio o whaata siai mamatanga aluenga ai o whaalapo tonga o lo o i le whaamalu lan taitai inga.
O le anapongi whaawau mua solulu umo le neitau sanga na moli mawina ai le sauni ngā lotu mo le so. Tai le upu e le fionga le whailaunga le sunga asiata tavui tafu sa le vau. I le o le whiau wā lea. Au wale mawina le wanoa. Ina nei a vea wanoa ua tātou maua ma wanoa mai mau. A whai o le wanoa le na i te tautua ai. Le vala winai oe le li lana tausama. Ia matua whataua. Aua le mai mawina. A whai e tinga ina. Ia e fia wa e tinga ina. A whai e tinga. Ia fia o e tinga. A whai e whai ngata. Ia e fia o e tofo i whai ngata. A whai e mao si o sia. Ia e fia ua e mao si o sia. A whai e upuia. Ia e fia ua upuia i oe. Mana tua e whata wa ina mea umai le atua. Ai aua e te popole. Pe a Leilua mai oe se isi i lau mea le lei o lo whai. Ai ia e popole i lo wanoa nei mai mau. E te tautua ma au nai. Aftai lau a fionga le te maol o le atunu o le saunoanga matongo fie leo o te oto le maota a wale tātou whiloa inga manino le nei tai au. Ai o le abatu sa o lawa se tau fi oa o salapo mai le nu tele lea o vaipuna i le itumalo o vai maungalua. O le talosanga lau a fionga le taitai o le malo lewa e saunoa manino mo le atina ina o ainga o nuu ina ia manuia. Whaisa ula fukuaa, whaisa ula fumoa, o a lava mea ume o lava i fuala au aina. Ia whaia mātina eina o le mana onga leo le malo le iai. Ia ati nae, nuu mafio anga mai tumalo matangata uma o Samoa mo le manuia mo atai au. O le ala tuai se talosanga i laua fionga le taitai. O le nei nu. E mua fale i le awala tele. Ai tua le tonga tonu. Vai atu ale pa ia maualunga lo sasau nei laua fionga i le taitai o le malo. Minista uma ma lo tātou ta mana e lala mai. Mawhai au. Mai se laua fionga foile. O le pulisili o lo fa autu iai polo keti mo le whanga ioinga o le whamoe moe o le malo Samoa. Me lea o te talosanga ina i laua fionga le taitai o le malo. Alofo ia whamatu mai sina ele. Ia mo le nei nu. A mo sina mantou se... Se tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo iaso. E wha moe le lofo le tua tātou tui whiro. E fo iaso atai au se wha poponga.